rero rwose n'abatari abasilamu bari babaye abasilamu kubera irayidi. Turizera ko mwaryohewe n'irayidi uyu munsi, rero mukaba mwagarutse mu buzima busanzwe. Bari biyise ba Haduyi, ba Haramu, ba Idi Amini na ba Shababu. Turizera ko mwagarutse ku mazina yanyu muri kwitwa ba Kinyogote na ba Mburabuturo na ba nkuko byari bisanzwe. Ubwo rero Uburusiya, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aza kuvuga yuko ngo niyo bajya mu mishyikirano igamije kugarura agahenge adashaka rwose, ngo atifuza yuko yatanze igitekerezo. Atanga igitekerezo avuga yuko ngo byaba byiza ubutegetsi bwa Ukraine bwavuga Zelensky bwa Ukraine butabonetse muri iyi mishyikirano bugahagararirwa na UN, ngo kubera yuko ngo nta butegetsi buhari. Yavuga yuko ngo perezida wa Ukraine ngatamwemera kubera ko ngo yarangije manda akabana atarakoresha amatora n'ibindi byinshi cyane. Mu bundi bigaragara Donald Trump yari inshuti y'Uburusiya, ndetse byakunze kugaragara rwose nk'uri ku ruhande rwabo. Ariko aka kantu ko kuvuga yuko Putin atemera ubutegetsi bwa Ukraine ngo yabibonye nk'agasuzuguro kabije, ngo biramubabaza cyane. Nuko noneho ngo ahitarakara, ahita rero noneho ngo avuga ko ngo azashyiraho ibihano ku Burusiya. Trump byaramurakaje, ngo ntabwo yumva ngo ukuntu perezida w'ikindi gihugu ngo yita undi mu perezida, ngo nta muntu uhari ngo kuvuga ikindi gihugu nta butegetsi gifite. Ariko nyine kandi nawe ubushize mu minsi yabanje nawe yari yasuzuguye mu perezida nyine wo Putin yasuzuguye, yari yamusuzuguriwe mu biro yamutumiye amusuzuguriramo. Uyu munsi noneho Donald Trump ageze ku gihugu cyitwa Iran. Igihugu cya Iran mu minsi yashize Donald Trump yumvikanye ashaka kugirana ngo deal n'iki gihugu ku bijyanye n'ingufu za nucleaire, wagirane deal uburyo nyine bazikoranaho. Minisitiri w'intebe w'iki gihugu yumvikana we n'Ubushinwa na mugenzi we w'Uburusiya, bavuga yuko bashobora kubijyamo. Iyi deal ikaba yakunda y'ingufu za nucleaire za Iran. Ariko Ayatollah, umutegetsi w'ikirenga wa Iran, ibi bintu atabikozwe, ngo afata Trump nk'umutegetsi w'iburi baravuga ngo umutegetsi w'iburi, ngo igihugu cye nacyo ngo cyakorana nawe. Akanga Iran muri urwo rwego ko azashobora kuyirasa, kandi akayizamuriraho imisoro, akayizamuriraho ibiciro, ibintu bihano ngo bikomeye cyane mu gihe baba batemeye iyo deal ya nucleaire. Ayatollah rero ntiyari iminwa, yahise agaruka ngo aramubwira ati rwose nyakubahwa Trump, ariko nta na nyakubahwa, uyu mutegetsi nta muntu ajya yita nyakubahwa. Avuga ati wa mugabo we rero, wa mugabo we w'iburi, uramuka rwose ugerageje uhirahiye kurasa kuri Iran, ati tuzasubira mu buryo bukomeye cyane, tuzabasubiza mu buryo bukomeye kandi buri appropriate, ati mu buryo buri strong kabisa, tuzabaha igisubizo kibakwiriye. Ayatollah rwose ntabwo hari iminwa yabwiye Donald Trump ati ibyo bintu nuramuka bigerageje donc tuzakwereka nyine uko duhagaze. Ariko Trump rwose, Trump maze kugaragara nkaho uyu mugabo agaragara nkaho arimo kwiyenza ku bihugu byose bishoboka, nako ari kwiyenza ku bantu bari bo bose bashoboka. Ari maze kwiyenza ku bihugu byose bishoboka, byaba bituranyi za Canada ziyenjejeho, za Mexique yaziyenjejeho, amaze kwiyenza ku bihugu bifiranye ubundi buhahirane, yenjeje ku Bwongereza, yiyenza ku bihugu by'Uburayi bya Union Européenne, yiyenza ku bihugu bya Afurika, wenda byo ntibyabikanganye. Ubushinwa yabwiyenjejeho, bageze kuri za Iran, ibihugu by'Abarabu byo muri Middle East. Ubu rwose Trump ameze nka kagabo kuri TikTok kavuga ngo I don't want peace, I want problem. Mu bigaragara Trump kabisa arashakisha ibibazo aho biri hose. Rero Trump, tukiri kuri Trump, yaje no gukora kandi gashya. Noneho tuve ku kwiyenza ku baturanyi, yaje gukora kandi gashya mu gihugu imbere. Aganira n'ikinyamakuru kimwe cyo mu gihugu cye, atangaza yuko ngo ashobora ngo kuzahindura itegeko nshinga rya Amerika. Itegeko nshinga ryabayeho mu myaka ibihumbi n'amagana ritarahinduka na rimwe, ntirya ripfa guhinduka, ntirya rihinduka nako. Atangaza ko ngo ashaka kuzarihindura, ngo akaba yakongera gutegeka manda ya gatatu. Abaze bagere Trump arimo araba umunyafurika kurusha abandi banyafurika babayeho. Abanyafurika nabo twagiye tubona ibyo bintu bakunze kubikora, ariko rwose Trump arimo aragerageza kuba umunyafurika, akarenza babaye abanyafurika, akarenza ashaka gutwara rwose kumurega copyright. My girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You, bow, we
tubahaye ikaze abakunzi b'imbuga ya Feza. Turabizi ko mudukurikira muri benshi, mwari mudukumbuye haciyeho akanya gato tutabonana tutaza hano. Turabashimira cyane kandi ko mwakomeje kutugaragariza ko mudukurikira, ko mudukumbuye. Yes, turagarutse rero, turizera ko mwabaye amahoro, turizera ko meze neza. Uyu munsi ni ikiruhuko, ejo yari Eid. Abayisilamu, inshuti z'abayisilamu, turizera ko Eid yagenze neza cyane. Rero rwose n'abatari abasilamu bari babaye abasilamu kubera Eid, turizera ko mwaryohewe n'Eid. Uyu munsi rero mukaba mwagarutse mu buzima busanzwe. Bari biyise ba Haduyi, ba Haramu, ba Idi Amini na ba Shababu, turizera ko mwagarutse ku mazina yanyu muri kwitwa ba Kinyogote na ba Mburabuturo na ba nkuko byari bisanzwe. Mburabuturo, ba Kinyogote, ba Nzogiroshya nandi nkayo ngayo nyine nkuko mwamusanzwe mwitwa. Musubire ku mazina yanyu guys, Eid yarangiye, mwararyohewe. Yes, byagenze neza rero. Abasilamu mwese turizera yuko igisibo cyabasize kibasigiye imbaraga nshya, isura nshya, kandi kikaba kibasigiye imigambi mishya mu buzima buri imbere. Imana ishimwe cyane rero kubw'abavandimwe b'Abayisilamu bafunze ejo bakaba barangije igisibo cyabo cya Ramadan. Ubu bwose turizera yuko mufite imigambi mishya, mufite imigisha y'Imana, natwe mwidusesekazeho. Ngayo nguko mudukurikire cyane rero Abayisilamu, mudukurikira muri hose, turizera ko mudukurikira muri benshi. Karibu cyane, namwe tubahaye ikaze ku mbuga ya Feza, twiganirire rero. Nyuma yaho ngaho rero mu karere, mu Rwanda no mu bihugu duturanye, amakuru aragenda umunsi ku munsi aba mashya, genda aba mashya. Tunyarukire gato, tubanze dusuhuze cyane inshuti zacu ziri ku mipaka y'u Rwanda, ku mbibi zose z'ibihugu duturanye. Hari abahakorera, abahatuye, abahari ubu ngubu barimo kuhanyura. Rwose tubahaye ikaze ku mbuga ya Feza, turizera ko namwe mumeze neza. Kandi abari hirya y'u Rwanda, haba mu karere k'ibiyaga bigari, haba mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika, haba muri Afurika yose, haba ku yindi migabane itari Afurika, ndetse no mu byogajuru, bakurikira imbuga ya Feza bari mu byogajuru no ku yindi migabane, mu yindi mibumbe. Wow, karibu cyane ku mbuga ya Feza, twiganirire. Ngayo nguko intambara mu burasirazuba bwa Kongo ya M23 na leta ya Kongo iracyakomeje bisanzwe. Uduce twafashwe turacyari mu maboko ya M23, ariko nyine hagenda hagaragaraho ku mpande zombi kugenda bumvikana ku bintu bimwe. Ejo bakisubiraho, uyu munsi bakemeranya ibi, ejo bakisubiraho. Uyu munsi ingabo z'u Burundi zavuye muri Walikare, ejo bundi zangiye zagarutse, uyu munsi zafashwe, zagoswe. Mbega ibintu by'intambara tuzabimenya, tuzabibara irangiye. Hirya no hino mu yandi makuru, tukivuga iby'intambara, tugaruke ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, nayo iri kuba popira muri iyi minsi rwose, kandi imaze igihe, imyaka 3 yose itangiye, ikaba rwose igikomeje. Ibi bihugu byombi, Uburusiya na Ukraine, n'umuhuza wabyo Donald Trump, byari byemeranyije ko bigiye guhana agahenge k'iminsi 30. Agahenge k'iminsi 30, Ukraine irimo kuvuga ko yakemeye, Uburusiya butaratangaza icyo bwemera, nako bwatanze kondisiyo zo kugira ngo bwemera ako gahenge. Ukraine iba iburasheho, imaze kuburasaho, Uburusiya nabwo buti natwe kurasa turabizi, nabwo burabishyura. Ubwo by'agahenge baba bisubitse. Nuko rero ibihugu bitandukanye bikomeza kwivanga muri izo gahunda zabo kugira ngo bibafashe kugira ngo bibumvikanishe. Trump yarahagumye agerageza kuba umuhuza, ibihugu by'i Burayi bigerageza kugira icyo bikoraho kugira ngo ako gahenge gasinywe kandi amahoro aboneke rwose kuri ibi bihugu byombi. Ariko noneho biza kurangira ibi bihugu byombi bisa nk'ibitagaragaza ubushake mu gushaka ako gahenge. Ari Ukraine yakomeje kugaragaza ko none ishobora kuba ifite imbaraga. Sinzi barishingikirije ko wenda ibihugu by'Uburayi birimo kwitera inkunga, cyangwa se wenda Amerika bitakibanye nabi cyane, ikabona ko ifite ubushobozi bwo kuba yarasa kuri Ukraine rwose nabwo ku Burusiya. Ukraine irimo irarasa ku Burusiya rwose itishinze icyo ari cyo cyose, iracunga hariho hose hari ingabo z'Uburusiya ikaharasa, hari ibikorwa by'Uburusiya ikabirasa. Urebonye indege zikomeye z'intambara. Nuko rero Uburusiya nabwo ntago twatangwa, tugomba kubasubiza akebo tugereramo, tukabagereramo natwe. Ubwo rero Uburusiya, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aza kuvuga yuko ngo
niyo bajya mu mishyikirano igamije kugarura agahenge adashaka rwose ngo atifuza yuko yatanze igitekerezo atanga igitekerezo avuga yuko ngo byaba byiza ubutegetsi bwa Ukraine bwa Zelensky bwa Ukraine butabonetse muri iyi mishyikirano bugahagararirwa na UN ngo kubera yuko ngo nta butegetsi buhari yavuga yuko ngo perezida wa Ukraine ngatamwemera kubera ko ngo yarangije manda akabana atakoresha amatora n'ibindi byinshi cyane ariko ibi byaje kurakaza Donald Trump ari nk'umuhuza wabo ararakara cyane kabisa mu bundi bigaragara Donald Trump yari inshuti y'Uburusiya ndetse byakunze kugaragara rwose nk'uri ku ruhande rwabo ariko aka kantu ko kuvuga yuko Putin atemera ubutegetsi bwa Ukraine ngo yabibonye nk'agasuzuguro kabije ngo biramubaza cyane nuko noneho ngo itarakara ahita rero noneho ngo avuga ko ngo azashyiraho ibihano ku Burusiya ibihano ku Burusiya rero ngo bikaba bishingiye mu kuba ngo yafatiye Uburusiya ibihano bya bihano nyine basanzwe bafatira amahanga ariko ku Burusiya bwakengera byo gufatira imitungo yabo iri mu gihugu cyabo bari basanzwe barabikoze byo kuzamura ibiciro n'ubundi sinzi ko bari basanzwe bafite ubuhahirane n'ibindi byose nyine ku ibyinshi nyine bwo ariko ikigaragara nuko byamurakaje Trump byaramurakaje ngo ntago yumva ngo ukuntu perezida w'ikindi gihugu ngo yita undi mu perezida ngo nta muntu uhari ngo kuvuga ikindi gihugu nta butegetsi gifite ariko nyine kandi nawe ubushize mu minsi yabanje nawe yari yasuzuguye mu perezida nyine wo Putin yasuzuguye yari yamusuzuguriwe mu biro yamutumiye amusuzuguriramo kayo ngo kubirero by'aba bantu rwose turabitegereza ko tuzayifatisha amaboko yombi turakomeza kureba aho byerekera Trump rero Donald Trump tukiri kuri umuhuza wacu Donald Trump ukomeje rwose kwitwara uko ashaka Donald Trump nyuma yo kuvuga ko azafatiriwe hano Uburusiya n'ibyo bihugu bindi byose uyu munsi noneho Donald Trump ageze ku gihugu cyitwa Iran igihugu cya Iran mu minsi yashize Donald Trump yumvikanye ashaka kugirana ngo deal n'iki gihugu ku bijyanye n'ingufu za nucleaire wagirane deal uburyo nyine bazikoranaho wari minisitiri w'intebe w'iki gihugu yumvikana we n'Ubushinwa na mugenzi we w'Uburusiya bavuga yuko bashobora kubijyamo iyi deal ikaba yakunda y'ingufu za nucleaire za Iran ariko ayatora umutegetsi w'ikirenga wa Iran ibi bintu atabikozwe ngo afata Trump nk'umutegetsi w'iburi baravuga ngo umutegetsi w'iburi igihugu cye nacyo ngo cyakorana nawe Trump rero amaze kumva ibyo bintu ngo ahita atangaza yuko ngo ashobora kuzarasa Iran deal nidakona neza ngo ashanga abadonko bakangisha ngo ashaka kuzaba bombinga kubatera amabombe ngo cyangwa se ngo akabazamuriraho imisoro ibyo byo maze gukabye kangisha buri muntu wese kiryo kuzamura imisoro mbega wagira ngo abantu bose ku isi bagura ibikoresho bya Amerika gusa cyangwa niho bacuruza gusa nta handi mbega wagira ngo isi Trump wagira ngo bamubwiye ngo isi ngo Amerika itari ku isi abandi basigaye ntibabaho ubwo rero nyine ibintu byo kuzamura imisoro ku bihugu byose mbega nyine akanga Iran muri urwo rwego ko azashobora kuyirasa kandi akayizamuriraho iyi misoro akayizamuriraho ibiciro mbega ibintu bihano ngo bikomeye cyane mu gihe baba batemeye iyo deal ya nucleaire ayatora rero ntiyari iminwa yahise agaruka ngaramubwira ati rwose nyakubahwa Trump ariko nta nyakubahwa umutegetsi nta muntu ajya yita nyakubahwa avuga ati wa mugabo we rero wa mugabo we w'iburi uramuka rwose ugerageje uhirahiye kurasa kuri Iran ati tuzasubirya mu buryo bukomeye cyane tuzabasubiza mu buryo bukomeye kandi buri appropriate ati mu buryo buri strong kabisa tuzabaha igisubizo kibakwiriye ayatora rwose ntabwo ari iminwa yabwiye Donald Trump ati ibyo bintu uramuka wigerageje donc tuzakwereka nyine uko duhagaze ntabwo nyine natwe ntituzakurebera izuba uyu mutegetsi wa Iran rero uva utangaje aya magambo avuye muri mwezi Ramazani ntago abarabu buriya ntago bajya bapfa kurya iminwa ikintu cyo bakivuze nk'iki cyo bari serious cyane bashobora no kugikora Trump yaramutse agize ibyago cyangwa se akabura abajyanama bikaruka mwoshya kujya nko kurasa kuri Iran bishobora kutazamurangirira neza ngayo ngo ukorera ibya Iran nayatora na Trump wabo ariko Trump rwose Trump maze kugaragara nkaho uyu mugabo agaragara nkaho arimo kwiyenza ku bihugu byose bishoboka nakari kwiyenza ku bantu bari bo bose bashoboka ari maze kwiyenza ku bihugu byose bishoboka byaba bituranyi za Canada ziyengejeho za Mexique yaziyengejeho amaze kwiyenza ku bihugu bifiranye ubundi buhahirane yenjeje ku Bwongereza yiyenza ku bihugu by'Uburayi bya Union Européenne yiyenza ku bihugu bya Afrika wenda byo ntibyabikanganye Ubushinwa bwiyengejeho bageze kuri za Iran ibihugu by'Abarabu
byo muri Middle East. Ubu rwose Trump ameze nka kagabo ko kuri TikTok kavuga ngo I don't want peace, I want problem. Mu bigaragara Trump kabisa arashakisha ibibazo aho biri hose. Rero Trump, tukiri kuri Trump, yaje no gukora kandi gashya. Noneho tuve ku kwiyenza ku baturanyi, yaje gukora kandi gashya mu gihugu imbere, aganira n'ikinyamakuru kimwe cyo mu gihugu cye, atangaza yuko ngo ashobora ngo kuzahindura itegeko nshinga rya Amerika. Ya tegeko nshinga ryabayeho mu myaka ibihumbi n'amagana ritarahinduka na rimwe, ntirya ripfa guhinduka, ntirya rihinduka nako. Atangaza ko ngo ashaka kuzarihindura, ngo akaba yakongera gutegeka manda ya gatatu. Iri tegeko ubundi riteganya yuko umutegetsi, umuntu umwe, atagomba kurenza manda ebyiri. Ibi bintu byagiyeho guhera ku gihe cya Franklin Roosevelt, ngo aramaze gutegeka manda enye yikurikiranye. Barareba basanga ibyo ntibizashoboka, umuntu agiye kujya aba nk'umwami. Ubwo rero nibwo babikuragaho, bemeza yuko umutegetsi, umuntu umwe ugiyeho kuyobora manda y'imyaka 4, agomba gukora manda y'imyaka 4, akiyongeza imwe, ubwo manda z'ubuzima bwe gutegeka Amerika zikaba zirarangiye. Donald Trump rero tubutse kari muri manda ya kabiri, iyo nyine amategeko itegeko nshinga riteganya. Iyi manda ya kabiri yaramuka yirangije rero ntago azaba yongeye kwemererwa kuba yakongera kuyobora Amerika mu bundi buryo ubwo aribwo bwose. Akaba rero ariyo mpamvu ngarimo ku ayinga, ubwo ni nko nyine ijisha rihanze kuri constitution, uburyo abantu bazababwira Trump arimo araba umunyafurika kurusha abandi banyafurika babayeho. Abanyafurika nabo twagiye tubona ibyo bintu bakunze kubikora, ariko rwose Trump arimo aragerageza kuba umunyafurika, akarenza babaye abanyafurika, akarenza ashaka gutwara rwose kumurega copyright. Iyi rwose ni systeme ya Afurika rwose. Trump aka kantu rwose ngo kujya guhindura rwose. Trump naguma umunyamerika, ibyo kuza kuba umunyafurika abivemo rwose pe. Trump rero rwose ubwo araba demokrate mu gihugu cye, araba ba republike bamwe bemera ko rwose ikintu cyitwa constitution muri Amerika baracyemera cyane, kandi nk'Imana yabo. Nicyo kintu ngo gishimangira demokarasi yabo, ugishimangira ngo ubwisanzure bagira, mbega ni nacyo kintu cyonyine bahagaze. Ubwo rero aramutse agize gutya akagihindura, urumva nyine yaba batesheje agaciro ku buryo bukomeye cyane. Aho kandi Trump nawe si umuntu woroshye, amaze kugaragara cyane mu bintu byinshi byo bubatsa bisenya, byo bashyizeho abikuraho. Rwose Trump nta mikino agira. Rero rwose mu gihe ibi bintu byamukundira agahindura iri tegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimaze iyi myaka yose, ariko nako tubitegereze. Yaje kubwira umunyamakuru baganira hagati, cyakora haracyari kare kubitekereza gutyo. Ubwo reka dutekereza, haracyari mu mwaka we muri mwaka we wa manda y'imyaka 4, mu mwaka wa mbere. So ubwo dutegereze wenda agire nko ku myaka 3, nibwo tuzatangiye kubona niba koko ibyo yavugaga atakiriho, kuko yavuze ngo no joking, no joking ku bintu byo ku yindi manda rwose, ngo ntago ari joke yateraga abimurimo aratekereza kuba yabikora. Mu tundi dushya rero dutandukanye turimo guhitinga hirya no hino, muzi ko hari imitingito irimo kuba mu bihugu bya Myanmar n'ibindi bihugu byegeranye aho ngaho. Imitingito yerutse kuba rwose imaze guhitana abantu benshi. Rero tuhaje kugaragara gashya mu gice cy'Ubushinwa cyegereye aho umutingito wabereye. Amazi yo muri piscine, ziriya piscine ziba hejuru y'inzu, uriya mutingito ngo yakubise amazi, urabona nyine abari hejuru y'inzu, amazi ubwo niba ari piscine yamenetse, amazi nayo ahita afata inzira yo mu baturage. Yeba nari abari bari muri piscine, abari bari hasi ngara batembana kabisa, ukagira ngo ni nk'inyanja yaje. Amazi yo muri piscine rwose, abantu bubaka amazu mugashyira ama piscine hejuru, nuko wenda nta mitingito igipfa kuhagera. Ariko rwose mumenye ko zuri zimwe muri risk zishobora kuzahagera, muzashobora kuzajya mubona amazi arimo kubatembana turutse hejuru, ubundi twayaga tuyamenyereye aturuka hasi, cyangwa imvura yaguye akareka kaba menshi. Ariko rwose yaturutse mu kirere rwose, ameze nkayo kuri ya nkuge yo kwa Nowa, neza ngara batembana Abashinwa bitari gakeya. Ayo nguko. Akandi gashya rero kaje kugaragara ni mu CEO wa OpenAI. OpenAI ni company ifite ChatGPT, aho yaje gutangaza yuko ngo abantu benshi barimo kwifashisha amashusho cyangwa se amafoto akozwe na AI. Ibi rero ubwinshi bw'abantu bodaringa cyangwa se basaba ayo mafoto ngaje gutuma ngo abakozi bakora muri department ya graphic, abakozi ngo bakora muri department ya graphic processing unit, ubwo rwose byaje kugaragara ko bananiwe cyane, kubera yuko ngo donc commande cyangwa se abantu bodaringa ayo mafoto akozwe na AI ngo babaye benshi cyane.
we aravuga musi yo aravuga ngo ni ibintu byiza kuba abantu barimo kubiyoboka kubikoresha, ariko rwose avuga ati muduha agahenge ni watwane turuhukeho gakeya mu gihe turimo gutunganya uburyo ibintu bishobora gukorwa bidatwaye imbaraga nyinshi abakozi bacu ngo basigare batesetse. Ngaye ngo ukorera ubwo bakoresha amafoto kuri AI, ariko kandi aya mafoto ya AI yaje no kugaragaza izindi mpungenge. Hari ibihugu bimwe byatangiye kugaragaza ikibazo cy'ayo mafoto cyangwa se aya mashusho ari generated na AI ku kijyanye na copyright, kubera ko umuntu aragenda kuri AI ifoto akayikuramo isa neza niyafashwe hanze, ariko kandi ivuye muri AI nta copyright, nta kibazo cya copyright ibifite. Cyangwa agafata ishusho neza ugasakabona rimeze nk'iryari risanzwe riri hanze ryarakozwe, kandi iyo riturutse kuri AI nta kibazo cya copyright riri rifite. Rero abantu bakaba batangiye kugira impungenge, arimo cyane abihugu Buyapani batangiye kugaragaza impungenge ku bijyanye na copyright kuri izi product zikozwe na AI, uburyo gishobora kuza kubangamira cyane product za nyazo zari zisanzwe ziri hanze. Ubwo rero rwose ababikora bazakomeza babicunge, ubugenzuzi bukomeze bukorwe, barebe niba kubera ko tekinoloji uko ugenda umunsi ukura umunsi wigira imbere abantu bagenda bakavumbura kayo nguko. Ubwo rero AI rwose ni nziza, ariko nitangira gukuraho abantu, kwambura abantu umugati, kwambura abantu uburenganzira bw'ibikorwa byabo, iyo nayo izaba iyindi ntambara kayo nguko. Ubwo rero rwose ariko abakozi b'akazi kari kabishe rwose basaba yuko ngo bihanganira bagakora komande z'amashusho n'amafoto makeya kugira ngo abantu babanze baruhuke ayo nguko. Tukiri kudushya rero, FIFA ngiza gutangaza yuko ngo hari igihugu cya Afurika ngo igiye ngo gufatira ngo ibihano. Ibyo bihano rero ngo bikaba ari ibihe? Bikaba ari muri ibyo bihano ngo harimo kuba yazahagarikwa kuba yakina igikombe cy'isi kizaba umwaka utaha, kandi ngigahagarikwa no mu yandi marushanwa mpuzamahanga. Iki gihugu rero kirimo gufatirwa ibihano bimeze gutya kirazira iki gihugu cyitwa Zambia, igihugu ngo cyaje kugirana imikino ya gicuti n'Uburusiya. Ibyo rero bikahita bituma FIFA ifata uwo mwanzuro. Ahubwo nkibaza FIFA duheruka ngo FIFA ibintu bya FIFA ngo bitivanga n'ibya politike, nyine byaje bite kugira ngo FIFA yivanga na politike y'intambara y'Uburusiya na Ukraine, kandi itajya yivanga mu ntambara z'ibihugu byo muri Afurika n'ibindi byo muri Aziya n'ibindi bya hehe byose byabye, cyangwa intambara Amerika iba yateje, kuki nyine yivanga? Bose ntago FIFA rero nayo bigiye kumera nka ONU, ikajya nyine ihagarara ku ruhande rumwe. Ubwo FIFA nyine n'abantu baza gutangira wenda kwikemanga. Rwose rero iki gihugu kiri mu mazi abira yuko ngo cyakinye umukino wa gicuti, kandi si umukino wa gicuti. Ubwo nyine niba umuntu afite ikibazo abantu bamwanga, uzana muco ntunamusuhuze ngo ubwo ni nk'ibyo bivuga. Gaye nguko rero ku isi igenda yiyubaka, ko yubatse abakomeye bagenda bempoza abandi ibyo bakora n'imigendekere yuko bagenda rese. Ariko rwose twe ku mbuga ya Feza turacyabakunda, turiganirira tukisekera n'undi nta myaka 100 turi kumwe cyane. Tubashimire cyane rero, tubibutse gukora subscribe ku mbuga ya Feza, mukore like na share aho muri hose. Abakunzi bacu turabakunda cyane, kandi tuza ko namwe mudukunda cyane, mukomeza kudukurikira, mukomeza kuduha comment ibyo mwifuza ko tukaganiraho rwose pe. Kandi mu minsi iri imbere turaza kubagezaho indi gahunda nshya rwose izabaryohera bundi ku mbuga ya Feza, ibintu bikaba uburyohe. Turi kumwe cyane rero, turabakunda. Reka tubashimire abo twabanye uyu munsi, twizera ko dukomeza kubana no muhe bisigaye. Cyumweru cyiza rero, bye bye. The girl is cute, yeah, my girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. I'm so free in this world. Your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more.
keep the sun so free. In this world, your love, lovely Bo, just be Bo, 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 lovely Bo. You, Boo, Bo, we adore Bo, 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 lovely Bo. You, Boo, Bo, we want more. Lovely Bo, we adore. Lovely Bo, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely Bo, you make our hearts skip a beat.